Honani whieloa mai whaingata no noa tawa ke whai ana me tatalo moe atu hei lala halapai ni tu ka whakamatala Honani whieloa mai whaingata no noa tawa ke whai ana me tatalo moe atu hei lala Ewisai, Parafakapo, Amasi mohono fuloto, Kaneongo, Eneto, Namaunga ki e tai pono, Naetoko, Efonua, Etupau, Hapai ki olunga, Ke malui, me olunga, Atonga nyo whai o tupu-tupua Utulai na o tumatanga Matakau no weka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga Utukalonga luko e hakeanga Utulai na o tumatanga Matakau no weka whakautanga Matangi mari e ko maua whaanga Utukalonga luko e hakeanga Hewisai, Parafakapo, Amasi mohono fuloto Kaneongo, Eneto, Namaunga ki e tai pono Naetoko, Efonua, Etopau o hapai ki olunga Ke malui, me olunga Atonga nyo whai o tupu-tupua Lele a moe mai ko mokotu Ko e whangwelolo a halai walu Sia ko ka whoa alo i talau Lo se o whatai situ a o whatu Lele a moe mai ko mokotu Ko e whangwelolo a halai walu Sia ko ka whoa alo i talau Lo se o whatai situ a o whatu Ewisai, Parafakapo, Amasi mohono fuloto Kaneongo, Eneto, Namaunga ki e tai pono Naetoko, Efonua, Etopau o hapai ki olunga Ke malui, me olunga Atonga nyo whai o tupu-tupua Ko kore ke fuwhanga mohe ngahi tala whatapu kutoa pe. O ku whawhatapu atu he tau polokalama ni ka atai whainga maari e koe ni ke o atu ai. Mo polokalama koe a whatwhanua whaou ki he ahoni. Whakampe o kuongo le rei atu pe tau polokalama ke te ki mautolo. I he whiawhini. I he whiawhini whakou whiawhia ki tātai le rei. Ai e ki me star polisi ki he tau polokalama. Polo piven pikala. Malo e tau mau e ahoni piven. Malo e ngau lahi mihena koe aho whaka osi eni. Apo e lava ke ngata e ngahi campaign ko toa pe nengo ku osi ngata pe mo ngahi campaign ni aki mo tolu tola e ngahi aho koni ko tau situ at mi ai ka ko aho whaka official e ni ku tuange mai e komsona fili ke ngata ai ngahi campaign ni pe tau fili le vai to apre lulu ka mo feveha ke piveni toana Whakamari.
ko le be ke u panga de be fa tapu ko ia ke nei ospe fo ke ku ke pe ne ku he basically ko to pe fa mana ke kakai to pe lu ko si pe fai be mau lo tu I ha te ho fai mau ku kai me kai ta pe ka ko organize be he ka upo Kai. na ku ko le nga ke ka upo ke na u tuangi mai au he ko te au ia ai na submissions ke fa hu ke ki he law society fika wa pa mo lawyer ko nei all the case ko ni o fa hu le ke anti corruption ni a fika wa pa me lawyer pa mo fa mau mo submission ta ke fa hu ke city sope nolo ke na hanga o si o nge ke fonga pa ko fatongia ko ni pe ku hinga lele ke natula ke lawa ku ya o apia o ku abuse ai process for lao e ko no mo ni ko ho fa malo la ki ta ki ko ni ko pita po te ne o mai e me ko ni ke awe ki ai he kai ke utu ko to fo ho ko ha a me pe he ki ta pe hi kai ko fra o si ka ku kai be mo fa ka ai ko foi document e fa nga we ke fa hu be mo ha city so review ha fonga ke lava he fa mau la hio mai ai fonga pau ka apala leva ha restraining order ko nga elementi ten pau ke mau pe to lava ke grant kai wa grant be ya discretion pe ko subjective assessment be ya ai ka fo mau ma tu ko foi tai imagine ko ni tau amanaki foki tau falala vai confident o elevate tunga fa professional pa ko fatongia ko ni tunga maalunga ngi ko ke to ia me ko pa yes filmana ko kono inga ko halanga ya ki he mo we mo ai mau ai ko loto ke hoko me ko ni ko ha ai opena ke a ko I tau tolu katoa as a nations of the ton ke tau really behind on the thing ai good governance ke me level ko tope ya solo go sui mai ne afio na ke pule le fonwa ko tai ngwana ne fa no fa ko minister policy na ai mo fekau go ni ke fakangata ono hu mai ai to kona tapu pe mo no haka I lo fonwan kia we na mahino ka te au ko u fela la ve money laundering solo na kulave pa ko fela ve pe ke container go na hanga race na puria ko tui ka aku ko u network company trucks kai hanga o alert na do ka hanga pe ai ke na o mai hangi e na fa tolo it's apia ko network he na ma va pe container ya me o se foi wiki ko ya foki me pe container ke ai pe ai kolo ai ko ai ona ko na ai ko se ire ko ha me na ave container ko ha me na to me container kai ke no fo pe kolo ai ke lava he normal human mind ya o reason me ko fa ko ata ten illicit trucks
Ai koe u whakakau ia. Ia o whakamaloa pe hoko mea koe ni. E ko nai hau e kamsi he ose ne siwi o tokoni mai pa e ko o spase raktoki meni o alu ke ku sekretari ke oficial foi toki meni tol e ko mau ga ni as ka ko mahalo ko ne ospata be firi mane pai bi ngai foi mea go ya ona moni sol de tat ka ko my visions, my intentions, my heart, my soul, my everything. Okay, without the memory, put it cover. There were corruptions. He koe matuta maki angai fonwan. Lahi tau walau da lo solo pe mai ko temo kalati te hanga o mai ha we fai ko ta mai ikai ko pure tui kai ke tui au ka ya fo mai. Ya o ka pa he ka firi mai ka kai lili. Ya ngai tu ko tai mini. Ke tau puri fua ke pure ile fonwa. He ko no mo ni ko tu ko ai fonga nga we anga maheni tu mai tau lao. O ko ke ma po lili. Ko experience ko ni foi tau ua ko ni fale area pa mo ki foi pai na hiwa ko ni kabineti o lava maku puse me la pa ko kau fugia me solo nau to kum tai me pe ke walo o po ke campaign a filia o me go sio alo pe tau fale area supposed to be ke o mai kaulao kauloe ki fale area alo pe dia ha o kau business ha o kau tila ha o kau trucks una to mena to ko na to le o mai o fatu o fatulao ko ke fale area ke fo ko ke ha ku no hesitations ko determine au pito ke fa fe pa ki ai pure ko o spego ni jo alo to o ki i campaign a saspohi o fai pone ko ne campaign fa si fai pone o ko fa mo pe ko he tu ko te mi ke fa poto fili kakai o mai kakai ko ye nau tila ko ye te o kuna mahu ngai a accountability transparency pure lao ngahi u elementi ko ya mo kau fonga o kui kai ges no o mai corruption ni mo tahu ko ne fon kai ge ka ko hala fon nga fo kia solo pau pe ke tau fe ao mo ia ai ke pau pe ke tau fe ao ko tau fa mo ngepe fa poto kau mai alangi he tau fili ko ni aho wan noasor Kai na kita la no foki hange na fata ta ke o ku kei ai pe tau kei fanong pe ta tolia I he ni me he pure anga ku na kei o mai pe na tol he so media fa kau ko na e kai pe ke ha container ia e more ka ku hange ko lau ku os fa mai no foki ngai fa matala ke o mai ko na o si o mai pe me ko na ala container ia ki e o pe ko fa mo ni pe me ko ia ka u ko ngai au pau pe ke tau fononga atu moia I he taini mi he ngai na tula pe he pe foki ai media fe ko ke ne misinforme ka kai o so mai ai reportia ai police commissioner mo ngau na fai ai mo ka kai o failo police ko
o ko tanaki pe o information ni e mau inga o kito he ku o tala no fo ke to la me ko ke fai mo pu ke ai ha me ko ke fai mo pu e ko network ka fo kia o network ya go o ku wa u be ki fu foi loto operation o fa no fu solo ai mi sini wanda invent ko he ka Amerika ke ne lava o titeke brainwave whakaukau e kai haa, Ia koe rock photo ko i LA, i ki molo ai puke he kau polisi toko ni manoa koe, ai koe lue holo, ai koe misini, ka lue ha taha, i he ono, i he o tue fu misini, tene hanga piki, ai anga mea, kune whakaukau i, ai whakaukau kai haa. Pena i te o mai fu misini o awe ki sene. Laki aho pena foto ai misini te mao e puke he kau polisi toko te au. Toko wheko o mai koe ki tonga ni. Koe ne tuku tape fu misini mo le fu misini ya. Ai koe mo lolo koe fu itala noa. The culprit. E koe unga foke ai fu misini ke puke ake kau kaka me kau kai haa me itua. Koe nia koe kau tama koko nau toka ngai misini koe kau kaka. Kau kai haa. Tau pehe ai ngai isiu ya koe ni, ngai network koe ni. Ka kohono mo o ni solo. Mea pango be koe no e taimi. Ka o mai e foi tau e whaa koe ni. Tau pehe pe koe, vilo hake foi tu o kei ko kei no fo mau pe, e position koe ni he tau e whaa koe ni. Koe taimi e to maari e tau whetakai mo kau tamu koe. I'm very determined. He kono mo ni ko katoa e umea koe ni, it's all about intellect, intelligence. Kau ku vai e tau hanga o whakamā o e mea koe ni. Ono networking i pakola pasio kei whakaukau whakamenu o lo, whakaukau whaka in silos, whaka tau taha, Keike kau ku mahino pe ka te au ia ngahi isiu go hak e media finge misinform ngahi mea lah ka koe mai ka koe tau whono ko ni mandu he gai o sea gai pa tau puria me foi mamani puna e ape tau whetakai mea moni ko mea pia moni ka wange ko ulau ko very determined mateu o pito e sol ki hono aga whepaki ake malo i taha a hono ai noa ia i mo pure kovi e whonuan He kotu koe fwoi ngau e koe ni koe lautonga whahoko ki he pe moho whanau, nau loea ki he whamau anga ko ti koe fwoi hala whanonga maari e ia e tau wao atu ki ai e taimi koe puko hae mea e hoko i he konga koe ia. Ha tau toki kolosi atu he fwoi manga whaa koe he mau koe ungau e koe pa tau sio ki ai. Koe tu fuke tai ni mi ku whahoko fuke whiri ia he toa pule lulu. Pea kone osi pe koha no ui koe whiri he toa pule lulu. O kuhange ka te au o kungari osi ai pepea mo e pure anga. Ko ha e tu he tai ni mi e mahino mai ka ki mou tolu. E whee lewa e tau hoko atu me he tua pure lulu. Ki ha taimi e toki whiri ai ha pare mia ba mohane kabineti ma ue pehe. Ko ha tu unga kui ai o kui ai ha pure anga wha taimi e ku whiri pe ku mou hoko. Koe whai pe whiri he tua pure lulu. Turi karewa e kia te ka mouti ai mau ki hoko tō pure anga ona kia te ka mouti. Ai au business as usual. Kaya unusual unreasonable expenditure.
pike hange ko umea ko tuak na tolo pakatawa je malava puna vava ufu tai ke te komuti fanga me pe ka koe ko falele no molo ko pure anga ka ore wa ko fili ha a pare mia Kaje, ko tau hinga pe solo e tau te tala noa ke pare mia. Ka pau koe ke mahino ke kau no pere fe kau me ne afio. Ko no moni fo solo ne e fo ke maulongo ala pa mau to ke mo kau no pere. Kana e taha pe ku tau moa mo ku hinga. Na ku o kai ke ufie maari ke hanga e nau hentolo. Ai mea na mahino mai me ne afio. E ko si o alu e mea hange o apia o ku kau noa e ne afio. Ka koe anga fokia e whakatonu lea. Kana e hoko pe mea koe kai ke lava kau no pereo o lau e tae mafu society, lau e tae mafu a e ne afio, me tae mafu whakapolitikare. He ka pauna nau whakahoko pe na toho nau whatongia. Ke whakataulama ke pure i le. Kai pe ke whahalongoa pe te lea mai ngai whanua ke hegi hene a whio. O ka asi mai whoki mua koe ngā koe kai kene ke lawa makataki. Kau e nia pa mai kau no pere ia he takahau koe ne whonu. Ka ki au masi e solo ko o ko no whanga wha am ka e koe mena uloto ke takitata no ka he whiawhini. Ai mahu inga koe whire kau no pere. Pea mai, koe mea ka atoa pe whoki. Ke te whai upau gaha no purpose. Ai koe purpose o kunehanga te te men le vai ai mahu inga o te ngau e whai. E te rao pe ki taia o whakapakeke. Ka kapau kai kia hano tau mua. Ke te hanga whakatau mua. Koe whakapakeke, ke whakatau, ke totonga ki a koe ureka. So, wano purpose. Ke hea mai te whakatau ke whakapaku ke pekita o whakapaku ke peke kai. Aio, ko fui whakapaku ke pe o sapa toki laiki o movete. Aio, ko poini u peheni. Ton ke na hanga whatoka ngai. Ko haka e purpose e nau nau sea. Ko hae purpose e nau mai ki wharearea. He ko si, ko ngai fwoi dimension fok solo, ko whatara noa foki. Ko ngā foki e ki slogan he ku campaign ki mua, leaving no one behind. O whakaukai tō la hea ko tau taha noa pe ke he kakai kau puri ake hou e kiri ake moe tui. Kia hau ko leaving no one behind, ka toa, ko wingai ku whatara noa, ko tala noa whemau ke whalerei e institution e hou e ki. Pe mau ke strengthen pe mo institution e na fio. Ka toa umea ko ia ka tau lava o coexist, pe tau function as a system. He ka pau ko au ko raki asi mai pe ko he wike ko si ko tala noa mai ka no pere te nau ai pare mia. O songo au tae aonga ka toa tau iwi. Ka pau kai ke nau mahu i ngā ia nau tolo he malui. O no malui e nea fio. Mo malui e anga e tau nofo. Pea ko hai le ngai e toi mahu i ngā ia. E ko mimi whakaukau au solo ke withdraw au he. Withdraw au he whiringa. O ko lava si o mai ke fu whakatamaki. E hoko he ose e whiri. O ose lava si o mai ke natula o campaigni. Ata tolu ata wha mai ai ngahi kemia oku nau wune mai ke he mawhai. Ai o mai o taka ai pe hono kita. Ala ke utei mahu inga ia. Ko mahu inga ia au pito. Ke hanga he kau hoi no pereo whatoka ngai. E nau whiri. Maha kakai fo'ou. Maha kakai hakau no pere ku. O ku i kai ke nau tila.
o kai ke nau corrupt. Ke nau mai tokoni ko no whingai. He ui mai ne a whio ke pule i re whonua. Pēnei pēau to tonu ke nau hanga whatonga. O nau whatongia. O nau whatongia. Kai ke utui. Ko ha manga whae ni ke nau mai o toi. E whinga. Ke veu ki e whire kakai. Ko ngaka nau ufotu. Na ko ni e solo ko whakakau ange ke for in totality. O se hanga he na fio whakanofo i whonua. E kabineti ko e ni. Tuku mawahe e kau no pere. Kau whawhonga kau no pere. Kai ngau e aki. Pea whire kakai. Pea kou pehe koe foi halwhanonga e te tau unua mao popo. Coexist. Solo na ku ane afe tu taki mai e waste of quality. Koe ke warange o whafalangrang hono. Hen over ai mea ngā ue koe tokone a ATP koe osio hono whakotuu. Na implement dia he waa palani koe whakawhonua. Pea moe waa koe ne savea pea moe atakai. Whiunga me whanima miliona. Ke hen over ke waste of quality. Pena ku ke kaurewa e CEO mo whawhetu taki kia maaf o ia e stakeholder. Pea osko no whawhetu taki kia maaf o kai ke ama o kai ke whainga maaria maaf o se ne arrangement ke hea nei. O na mo whawhetu taki se a whalearea. Mo kumi maha no pere. Ke ne whawhawhonga e state. Koe lau marien solo na uhui ngai whakaukau pe. Ko mau tolu. Koe kau whawhawhonga mau tolia e kakai. Mau tolia koe ngau e waka. Ko ha mea ka whakalangi. Hanga i whakaukau. E kumi mai e me. Hau e ki pakapau e hau e ki o mai whaiwhekau. Aki e kolo. Ke onga ke meaningful. Ke meaningful e tau stay connected. Koe nofo i ka inga. Koe whaamea koe kau polisi. Kai mou nau wha mai e ke u whawhalanglagi. Ko hangarewa o whahokang mo whawhei mai Peninsula-Launi. Koe ngā ko hau ia me taka koe defense. Ko mau ngau e ka adoa peke malu e whonua. Koe kuinga tukuange kai ke tui koe huinga e tau ririu. Ke tau o atu tau tauria o teke i kau mea koe ka tau tangu tuta tohe. Koe huinga koe e whatara noa e mahu inga ke oa te nau o mai o whatau hosi i ho nau tuunga ke oange ngahi tuunga executive. Ki hau koe sio wa foi step uluaki ke tau unu ki mua. Mao popo e whanua e pule i le rei. Koe ua te kau e hou e ki o mātara noa pe ko hai pare mia ko hai minister. Koe nau mea whai kono whakapalanisi mai. Ua te nau te hanga toho aki. Sio wange koe ni ko whanua e ta noa o mau pe tau ki toni ma tau kalo tau toke kau no pere. Ta kou to e mo ti mea kau no pere wai nau whenga ma no toke nau kalo mai. Ai ko wa whainga ulunga ngai o kai e tui o whaka o tua. Wai e tui o ku it's honorable. Ko ha mea ke te manako ki ai pe te. He kono morning. Koe huinga whoke tau tala noa he te whito e tau koni stu tone moe. Moe truri loi olo he tau ngai fuaka wā moe. I foi whaunga koe ne whare area. Ke tau honorable. Hei mea ule rei. Ka koe hange nia e whatau hosi e nia moe tau lama. Koe mea koko huinga kia e solo. Ko mahino e. Ai angi mahari e finagalo e te ahio. Ke paremia koe ni pe moe. Takon paremia koe ni.
Pene tonu ke tokanga iki na ia he kau no pere. Tokanga iki na kau no pere o ko me o. Pe aku ho iki ai pe mo kakai po. Asi mai para mau bo pe hono fare le fonua. O ya pito solo e nau to o mai o te ai ke nau kau. Ka kiau ETN. Ko mahina gau. Ka pau pe kai ke intervene na fio ana. E tau to e foki atu pe te tau te e fou, tau to e fu. Wanu lahi. Si, o kai ke ulava maku pust ayanga whakaukau. Ko whaambe ko ha anga laupe. O kai koe mea no fotoka ho nau loto. Ai mea koe whatatau ke mea koe nei. Nei whakahago e vai. Ko whaambe ko anga pe, ko anga laupe. Ko koe mea e toka ho nau loto. E ko aue mo whakakau puke mau. Ai pare mea mo tokon pare mea. Can it provide haki stability? E ko hange ko tala noa ko ni. Ko mehi wanoa ngo fulu ki mga wha ko ni. Ko tau whai pare mea nima. Ko tau nima ko ni tau pare mea nima. Pake sio le vai. Whakaris be tau e tolu. E hanga whewhe ke ngā une whonua. Kamata lere pe whitongi kia. Kamata lere pe whitongi kia. Kako whai whitongo tope o kahano ngahi whakamore. Pei au te kautamogoga, pei ini mai kautamogoga. O ne whitongi be, pei au te ko hai o ne fua ka atua mea koea. Kakai totong tu hau. Ka koe ni ko si ai pare mia ulava whengau e aki. Le rei pe moi tui. Ke tau ngā unu. Mo ngai whakalakalaka koe ni ko os. I tauwha mai he pare mia. Ea mahu inga lewa ke hau e ki te nau whakakau. Ua tata mai pia ke uko ne whonu. Ko ke katoa mea ko ni e toki mahino katoa pe o si ai whi. E koe tū whako ni he taini mi. Ke whehu i whuki e taha aia o ku osi mahino ia e piveni ko lot nuku ku osi whata anga ia pito ku osi ofisi olo mai ia koe ki te kau ia i e whili koe ni angi koe na ki whakaha he poklama ku osi. O koe mea koe kono o publicly announce o te kei uhanga o whatonga. Ka koe mea koe ane o si i whai whakataha ia kia ai loia koe a kupea moe kau commissioner. Pena nau os tikrea pe moe nau whiawhia hono o hake u mea koe ia te kei ke whai whiri. E ka pau nei whai whiri pa toke. He koe fu mea koe very clear he lao. Ka uhanga koe utala noa solo. Taha mea o ai gogo nei asi hake pau whema o eke. Ka koe mahana koe konga pe. O hake time koe nei put on notice ai kau commissioner. O asi hake ia kua e. O kua e ai tutuni. O ai tutuni nei saini. Kai koe ia e kustoa he lai peri. O ai tutuni ke he au tangutu ai. Ai kono moni. O koe corruption ia solo. That is kono moni koe loloto ia koe corruption. Ke au ka tuunga. Ko iai tutuni ke hea whikawa ku mai hopo ia au hia lai peri. Hea me tutuni nai whai he ho. Aia koe ngahi mea maari e te tawari. Kene kai keu whelawe ke mea koe ia keu whealo o tiktipi e koe ngakai. O rewa ke. Ka kono moni koe u mea e u whemau. Ke tau revisit ai tau institution koe ne si whamau. Kono moni ki au,
Koe ui mai he ne a fio ke pule lere ai fonua. That applies to all level. Ke cabinet, e whamawanga, ki he wharearea. Hange ko tano atu malu ngai sino ko ni ka atoa be ambelela o section tolu noa e pure ai tui whakoni sutone. Ai ki au ia o ku taulewa ka minister responsible ki ono whakalele whanua. Including ngai mea koe ni. He kapau e hoko atu ai whainga whaitutuni pe koe corruption koe ni. E hoko ia koe palpare mai a ki he tui. Pe moi whanua. Hange koe koe tautara noa koe ni. Oe more te paanga passporti tua ki pe moi tui. More te vaha tua ki pe ke tui. Aia koe mea koe ko uhinga hei kai malu e whanua nia. Iha nga koe pure no pere, koe pure kakai, koe pure te mukalati, koe pure tui. O malu e whanua ni he pure le e whanua. E malu e. Koe pure kovi, koe mea e te hanga laike whanua. Kau whakawholofola peia, e koe kapau mōne e. Koe tōku whakahomo tutuni koe wharearea, ai lao koni I wharearea. Mahino ke kakai e whanua o mai ia mi ai, koe sea wharearea, heke ke lawa ia ke sea wharearea hataha ia ka whuponga kakai. Ko pau peke no pere sea wharearea. Koe whike o hake, I he talo no o hake kone ka ongo kantiteiti koni no pere. Pe guai halao pe ha tutuni wharearea ke taofi nau tolu, e nau hoko ko ia ko hapare mia. Tape o se urak te mi pe ko kai ke te ange ke nau pare mia ki nau tolu ia I wharearea. Ko ngahe ku o me whake whakau ko ni tō mua. O ku tikai whake o mai wha-officiaria ko ha o ku whai harea sisita. Malama be hoko hange be ki fo I tiko ia, ki fo I whakapatu pe ia. Ka ku omi ia toko ua ku hange, o koe ke fu lava ia ke fu atalelei, ke nau ha o pare mia nau toko hiva be. Ka ha toko nima te na mawahe ka nau tolu. Ua stala mai e ka ono bere te mau pare mia ma tolu ka mō mai ma tolu o whakangongo. Mahe ke mō mai ma tolu o kei pare mia I pe kakai. Ko mea ia e hoko ko koe o ka pau e hoko pe o mooni pe e fwoi whakakau koe ni ku o hake. Ka pau na e o koe ka whakakau mooni. O ku whehu I ai ko ha uhinga, ko ha tau mua na e o mai ai o hake I he public e whakakau ka pau koe ka mea mooni. Very reckless au pito. Pe ku reckless e fwoi mō ko ia. Pe ku kai ke nau hanga o whakapapa. Ai ongo fwoi taimensi. Kai ke nau hanga o whakapapa ai kakai. Kai ke nau hanga whakapapa ai tui. Eksio. O ku tala noa tau he ngahi mea o ku anoloto. O ku kai ko whakapapa tawa. Koe pu he kes I kai. O tano atau ke mea o kanoloto. Loyalty. Ai he nei to tonu ke nau lava sio. Ko no whakatum kai ke he kau sai pe he ne asme ko ia. Ke e koe taha ke ngai mea. Ke au fok solo I sio. O sai hono mai u mea ko ia. Ke lava I tui o awea ke. E mahu inga. Ke tau lava mau ha whakafua. Ke mindset o e kau hou e ki mindset ke kau whakafua ka. Pe ko hea koe mea tau kawe ke ai whai ke mate ki mea. Koe mate ki mea ke nau lerei whakafua I tui. Pe koe nau mate ki mea ke lerei e ne a whio ka moe whanua. He koe mea e te tau tolonga ai. Koe mea e te mau luta ai. Ka kou whatoanga ai. O hange o na o mai mo tau fehia nai tai whakakau kai ke nau toi pe mai nau toria pe koe hae kakai lolo tonga solo o ku fehu ia he koe taimu mai koe ki wharearea
ko no pere ta ko Filipe to ta no pere ta Filipe to ko no pere ta Filipe to tol ke ha o fa fo ngai ke ha o lo tonga no feu ia foi tai mention ko ya una mai ni ke na to mai na to ke na mai to pure mo executive ko ma fai fo ke executive ya ko ma fai ya ni afio ko no whakaerea ko he lao ko e tauririu he wano fulu o kune hanga tukuange mai mawhai ko ya ke pepa palo te a kakai e ko uhinga pene uhinga no ave ke toko taha fitu mea pango he ko kakai ko na nau tangutu ko o fatu e fonua ke whakaheke heka ke tauririu no fulu ko kakai pena nau korapu he fuhoi taimi ko ya dai fai tu nga o fai de vai tai tuto no kalo fa ngoto asika ko fuka kai ben he ko sio wana mandoi na os lave me go ni na to tonu ke o mai ha kau ha interim government he tai go ke na fai foi fa ke heka ke o ke no foi ka tam go lo to mo pitanes te mohanga no fatu me ani ke o pete ke to lava mai ki loton hospital loka mai lao ke o to ke so ai go na tau fiso ke ilonga go tau feia ai na fatu tau feia ni he tu nga o go ka nga fa pureanga pe ai le lao ya ka ai le ta nga fa pureanga e fe mau ke fili fa le area e tai ngo na o haka fili ka kai to ta fitu pe mau ya ke fa fisia ke nga ke fa fa nga ta ya ai ko ngai I wolo ya ke manifest mai e tau foi diriu go ya mai o tu punga I pe tau ka ke tau ma ko fare area foki tau hanga fai ai e tau best mai e ke na o mai ki fare area ka so to la ka kai ya ko hange una mana wasi na to na o mai o le para ka ke na ulava ba more na nga we more mai na benefiti tau le pe na no vai pe na to le CEO ngai po tu ngai head of division go ya ai na palparema ai e tau diri ta to he na fato ke lau mari ita lau mari tau fehia ospe ai mo ngai ai mo no ia pa na toki vahe no ia pe na to ria ke ai pe ke na ta pe ni ke kai ke ko ngai me e te tau toki ya o tau toki ai ka ko rock te pu solo ko no fugo fugo ke o se file kakai ka file mo ho e ka ku ai ka na tau os fano go to pe ke angi mari e mo ko e ne afio e foi va go ne pure anga go se o ka ke te konsita ia he ho e ki ke na uphold ha fainga me hange ne una ita na tore no ga de afio to na to me ka ko whaka kau le rei taha ia e o te nau te kau he executive no fu nau tolu he koe lao ia mo ko distu tone he kai ke sea taha ia I whare area ka koe hou eiki pe e ko winga sea mau pe hou eiki ko sea pe ko mi kakatou lava o whetong toki lava pe ia pe ko hai pe hata pa wange foko lau kai foki halau tuhu I pau ia e tau riri ko ne hongo ua no fulu foi se pare mia ko ka fa fonga pe ka kai na ai be ko foi to wa no kana e os pe ko e fili ko o tu va no ko he rocky e rocky ta kai pe ke to ya ha kan ti te ka no pe ka ba na fa to ngai os ko wa no hongo fulu ke wa no ta fa ko rocky fili pe ai ko fili a sa mi wai pul pe mo akris rocky te mi ko akris e wa sta ni ma to fili hoko e wa no os ko fili wa no ta vitu ko sa so valen mo akris ko fili ko he wa no wa ta ko Isaac ba mo sa so valen ko fili ko ni he vote of no confidence ko Isaac ba mo William Lanto
Ai na hange ko ha foi conventions o kai te kau e ho eiki. Ko na mai po. Ko me bene na kanga go tu fatonga i te na hua dai kai peke ton ke te kau e ho eiki kabineti. Kana no fatolo o whakataulama. Ko kau foki me ko na pe ke whakarere i mo institution ko ia. Whakarere i mo na wahenga he pos lesi angia. Neo e tala he whainga pe whiriau he kakai ka wala o tau kawe ke hike wahenga. Ma si solo, o whailonga e futa e maa usia. Whailonga e tono no whawesta polo. O whatala noa whoki. Ai tafa ko e sai mistuini o mo ui. No fope nau tolo tafa be foi ulu. He mehi foi lau senturi. Toki a o mai ke taha hiwa walu mo fulutupu. Toki hao e uri. O tama ko Ben Carson. O ne toki hanga ti waisi. Kai e te hao ia maha foi ilo fo. Ben fo tu pe te uraki tafa he mafu. Osko e tafa e mafu. Pani hanga rewa o aufi e ta e mafu. Toka rewa fai tuusi. He ulu o whai no tui pa tok tuange mai mafu. Ko poi ni ko tau tala no ke pulere ke tau e corruption ni. He ta uene te au ni mano. Ki au raki hanga strengthen the institution ko ni. Ka bago institution e tau avega e tau whakapapa. Whai hamea ki ai. Ka bago institution e na hanga control e tau kere. Whai hamea ki ai. Whai hamea ka ki nau tolu. He koe kakai go te ton ke tangutu ai mo mau e tau whaapapa. Supposed to be honorable. Nau mau ngai nau. Koe whai rea koe noble, koe nobere, koe nobles. Koe ngai whai rea koe nobles, koe ngai koe kau noble man, o loyal man, koe honorable man. Nau, koe petitional leadership na apia iau nau mau e ki mama mawahang me he common man. Pea ave kia e whalalata ko nau tolu nei mei. Pea he tau liriu ko e pea mo e tau konistu tone. O loka he ngai mo ni mea whakalotu. So our noble men should be more noble he mea whakalotu. More noble he mea whakaako. Ka koe nia ko nau tolu nia o mau whai he tila drugs o whai he ngahi mea au kukai ke noble ia. Ai ko uhinga he kai mau he whanua ni ha merino. Ka pau te tau e force tau tolu ke tau whakaapa e kau no pere, but they are not noble men. Ko he mea ni o ko sio kai ke ko fumea ko ke au ko ui mai e tui. E pure i le whanua. O ko kai ko haki mea si he angai e kusio. Ki au ko tā katoa ia. So, toneo ke ngau e rewa mo kau no pere, ke ui ke, ono ngai kai ngā pe mo e whanua. To be more noble man, ke pure i le whanua. E whakau he kai. Solo te tau longo a peo au ke pā anga ngalu tai. O pau ke tau alain tato ke tau whenā pas. Ma si solo ko tangutu ko whanongo ko e hono kātonga e te au ni manoa. E mo ksio ko ki here angi mahari e mo fia e nea fio pa mono whare. O kune o mai e futāpua ki lahi ka au. E he wanga e kuongo. Pea ko me e ko toi tene hanga create noble men, honorable men, loyal men. E tau sio, tau feo ngoi a. Ai nau tō mai tā mai ke o mai hangi ni au nau pe mai na tō koe te ha. Hangi au nau kei o mai pe nau tō koe kakai, koe mea vare pe. Koe whanga vare pe. That is a no. Kia o ko ongo i au pita ni hapa mea wea. E mahine ua ke nau
Koe ke lolota whiunga nau whakau ke kahau e whanua. Ma kahau e nau whanau. Koe tu mahino o pito ai whatala noa koe ni ku ke whahoko. Hange koe na ta sio kei koe ko si ta proklama koe aho whamui na ta tala noa ki he kakai koe ke filme he ka whafunga kakai pero aho ni ta afe mai ni ki he kau no pere. Ka koe ngā koe o tui mahalo ku mahino ai whakau koe ia. Amanaki ke whae tau whiri i he toa pure lulu pe te tau sio ai he toa pure lulu ko hae mea e hoko. Ki hoko atu ko ia e piven. Ka ko ate whanga maari ko ni ke whama apopo mai mo ai ta proklama he ahoni ko ilo ku ke te ke lawa atu ki he campaign ko ia se aspohiwa. Ko ngā ke whama apopo aki kata toki sio e osi ai whiri. Koe sol, o apea ui ai whaam koe ni ke taha katoa. Ke mehen ke whiri, na o lotu e tau whiri, lotu e whiri kakai whiri e kau no pere. E koe mea be tene lawa mai ha mea kule lei ke tau whanuan. O pou whamalo lahi ki tonga ta fitu, kau pou i tonga ta fitu e sol. Neonga na e whepake nau whaamu, mai mea nau whaitutuni hei. Ka koe kuanga whukia uksio, as long they elected me, their leaders let me lead them. E koe mea koe nau whakaukau e whakapoto ange. Na ospe ngai kolonia, e mau kini. Toa peo remind be kakai e mau inga e tau ke whiri. To foa pea ba matoko mololo. Na whakaiku ia me o whakalau maare lava. Koe mea koe nau whakaamu koe ke wongoi, ai ongo, ai mafu ai kakai. Koe ngā, ke te mawai hoto iwi, he taimi koe, he pārea kia ngai whiri, whai ngata, i whatongia. Aia koe uhinga, koe mea bende te lawa ai o tuu mau, ta tau e pepo e hae mea e hoko ka kita, e te hanga o hake fofonga kakai. Ka wifo fok solo te hake fofonga kakai. He te ilo na nau whai mo oni. He te ilo na koe hoho ia ho nau mafu, ke whakafofonga i, ki nau tolu, ka moe nau whanau mo nau hako. Ke te hoko ko nau leo. Ka wifo rewa e te hanga o. Ke he au pitoe ka pau na te alo tufa, alo whakamamata. Ila te tōko ki loto, ila ko ne se rua pe waka e lere. Mea pe kuanga pe he pe, ai ko kuhinga ni se rua e waka. O ni hau pe ha taha yo, velo maha sila, ko se rua e waka. Ko ui ko kai ke te futo, o hake fofonga kakai, ko ngahe te uwhai e fo i mea, tene hanga o fō ai lele ia mai kakai. Ka te usai ai au. Ko ui ne kai ke ne ongo ia ia. E kai ke ne ongo ia, ne to pena alu. Aia ko kala noa ko ke lolo e matangi hake e pe au. E kai ko hua e whakatau ere ko ni ngai mea ko ni ko ki ai. Hange ko trucks, ko tai mu hua e kau trucks, ko uhinga e unau lava yo. Set up e mea ko network. Ono inga e unau maa e silinga la. Kau business, tau launga e kau. E tau muri o unau mai o business i. Tau launga e kau trucks o unau. Ka kono inga fuki. Ka koe osko koe toa tutoa koe i toko mololo. Nau maa wai whi lau maari koe. Ko maa ube whi lau maari koe pau hale i lewa nau to. Ko kore atu. Kai ke tau te toa tutoa e hate. Tau tukuna e hate. He ko hate ho. Ko tau api pe. Ko hanga tau foki peki api. Ka koe uyo kuia e candidate nei. E hau mea se ria o lere ai. Ka koe whaamiri pe. Pe te usai pe oia solo me candidate. He mahino i pe maua e mai angai. Ka koe ilo e sakiki koe e kau. Sakiki koe e kau poupou. E iku e wherea aki o mo whaamiri. E iku ose mawhire e tōperu.
ai va ko no fe family mai no fa ko ko me ko na ke ke lo ta ia lau mai na tolu i veni ko ma inga ku kakai una fe ma mai ke a wange na pe ke siola ko ke alugo lui ti to mololo mo me ga ke ha o ha te o angi ko ke to ga uta sai pe ka pa go anga e na fa kau ka te lava li ka sai anga pe ka te au ke no fo merino pe ha te o merino pe mo family e ai ke alot at all cost ke hange nia ko hugi fare area is a matter of life and death but it kamala le kai ke na ke tu pe but ne ona na ita ya o na as long you elected me yo rita ko hinga pe pa pa ko ke mo sai fai tu ni mo pe ke tongi o ai ke tau o mai o mau ia ngai no ho kai NP solo ko de famole mo ka na to ko fra malo ka na to e na ma upe a loto ma neongo e ngai na to lava we e fa kau ka na fa tonga ka ne po solo ko na fa fi vena tol mo ko si ulu mo tele poco mo o tekepe ka ko fra malo pito ai imagino ka o na tali ai fai tutu ne mo tuan NP o ko ya ko ko le teo ke ka fanongo mo ko ai o mai o ke Facebook o ki huge ri lolo tu i mai tau fili e kono mo ni tau ofa ka do be fonuan tau loto ko do be ke fa ma po pe fonuan tau loto ko do be e ko mo ni solo e ka ke tanu ya ta ko ni ko tau e pe ko ha ka ko ko mau inga ai mga fago ni ke fa ma po pe fonuan ko nga ia e fa ka kau ako fa pe a o te fa kau ke o igno pele a o te kau kai te nau fai fili ma si solo ko o to tonu na lave fo ka ne nai ke mau inga fili kau no pele na fai tu ni mai nau fili e na hanga afecta ine tau mo pepe se pe pe mai tau fili ko ne kakai ko kono mo ni fu ke malo hi kusio ai campaign ai pure anga kon na nau ki toke ke mo na fio ako si how o really ka no bere ya ai behind it imagine anyway ko ka ko ngai foi mga fa ko solo de tau fetau lak me ochi ai awa no de tau fetau lak mga fa o ku way beyond our imaginations ka pau e ga ye tau u fia he ni lo e tau fili ko ngai fa ko mo transfer Amalo ato piven i he mao taimi ke whahoko e polokalama koe i e whewhin. Ka ku ato e pētala manu ke te koe i he teo koe whiri he tō prelulu. Ato toki foki mai he osi koe whiri o toki hoko atu hawhatala no ai. O whātou piven, toki sihe o se whiri. O whatsol. Pamalo a te kainga i mo kau mai he tau polokalama he poni. Pamalo atu ka teki mo tolu kotoa pe, mo tokoni he ngahi ta whakeke. I he wheho i pia mo e whakaloto lahi mo e hape ngahi mea ku ke toto ahi ai e tau polokalama. O ku honga au pito ke te au a ki mo tolu kotoa pe. Mo wha whea popo mai ke tau polokalama ku whahoko. Ko i ngata ini e whewhini. Ngahi polokalama campaigni kotoa pe na e whahoko atu pe me he tau Ripon Media. Ai ko tau whanonga mai ai, lere i he aho, bea lere atu ngai polokalama he heng, bea lere atu ngai polokalama i he pouri. Bea ko tau wau mai ni wange, ko malanga ku whaafakahau ko he kau whaifakau, ko tau wau mai ki he tau mui ko ia tau campaigni, bea kui ai ongoi, fie maari a pito, ko ngā ko lava whakahoko ngai whatongia, na e whakahoko mai ki whakahoko atu me tau polokalama, o atu ke tiki mautolu, pe whataonga pēna e ongole rei atu ngai whatongia ko ke tiki mautolu, whamalo lahi atu ke ngahi whamiri,
kakai whakafoi tui mangai kautaha ko mo wala mai tokoni mai whapaanga I he sponsor I ngahi polokalama whahoko tata te whito ke kau katiteiti whare area mo ngai family o ko honga apito ngai tokoni ko toa pek mo whahoko pea koe whatawange na lava o whahoko le rea tu mo whatongia ki mautolo me he Vipon Media ki ono whahoko atu ko ia o ngahi polokalama ka ku whamalo lahi atu whamalo atu ka tiki mautolo ka paina kai ke mo kau mai I hono mamata e tau ngahi polokalama maha te ma taiori ia pea mo minista he taratara noa toko ua pe ka koe ngā ko mo toko lahi au pito heni o ku mau whamalo atu ai ka tiki mautolo hono kotoa pe whamalo atu ki he tau kau sponsor ki South Pacific Loans ka gengata I he tau South Pacific Loans whamalo atu ki tau ngahi ki he Francis Tickets pea mo kau ngā aue ki mautolo kotoa pe tong hanga ki tau mai pea building kakai kotoa pe ko mo wafea ai Francis Tickets whamalo la het ki ting mautolo I he ngahi tokoni whapaanga ko ia ki he tau ngahi polokalama whamalo la atu ki he tau wharekoloa ko ia Page Fashion Store I loto nuk alof hanga pe mo ia ki he tau mai pea building whamalo la atu ngahi mohinga wala pe te ke mau pe mi ai pe he foki ki he kautaha ko ia maka whamanatu ko ia tesi ki Brisbane o ku whamalo ko doa tika te mo tolu ko lava ai tau ngahi campaign ko ia ki wharearea te tua plelulu te tau toki foki mai I he tua plelulu o hoko atu ai ngahi o te whenga peha taimi ke update atu ai ola ko ia whiri ke tau wahe ai pakapau whainga maari ai whiawhiha ni ihi ku ke loto ke kau mai I hono analyze ko ia whiri pe kono whakawhiawhia ni ihi ko ia whiri he ngahi wahenga o ku peke hetu taki mai pe ke usio ki ai I whiawhi tua plelulu na alava o whahoko polokalama ko ia ke whai hawakai ki he ola ko ia ngahi whiri kumo o mai kua si mau mai foki ki he polokalamani ai ngahi lisi whakanganga ko ki nau tolo eni te nau whini na tohe kakai tua plelulu pe ko tui koe ki aha ne kaunga ana ki ho whiri ka koe o mai pe ia ke whakahatu koe lisi eni meiwhe lisi e meiwhe tau si ange tua plelulu pe ko hai wafitaha ene whiri ngake ange hane fo ilolo soreti ke ne kai he Christmasi o ku tonu wofi ene whiri pamako ha lisi ene tolu pe wha kua si heni pe mo yanga ena u tektaha analaiso ka te utoki whainga maari pa te utoki posi atu nga he lisi ko ia koe kakai ia ku nau pehe te nau huki whare area kage ofo ke moma o ha pouli lere he poni ka tau toki hoko atu I he toa plelulu I ha mahino ko ia e tau ngahi whiri koe whahoko